Ka Laitkor Sports Club kalayo banra ya kanam lahduh ha ke lympung ialehkai jong ke First Division Football League ke Shillong Sports Association da ke bapenremno ya kanong Hills SC da saula iwei. Da kini ke jingjob ka Laitkor SC kalayo bakan kurpura haduk khasan pon kat bakanong Hills SC kan yo banbat ya ke kerdan kabaar hadin bakalayo bakan kur khat arpon. Barok kini ki atli ki kenhun ki layok pat ya ka kabu ban penkrek ban ya aireng ha ke lympung ialehkai ke Shillong Premier League ni SPL. Haba pai sya kini ke jing ialehkai bakhadu ha ka kelas step om syamla dan sadia ki ban yok ban penkhi jar. Henry Marius dang ka kelamiet ka nong Hills kalayok ya ka kabu ban ra ya ka bol syaduk ka kut ka kol jong ka Laitkor SC ya ka balala ban kerdan nok pat ya ka da orang up gol bat ki player basyadian ka Laitkor. Nang ni hiwut kilayok banra kala syakakut jong kanong Hills bat ka Laitkor ling bau evangel kharkongor kalayok bakan penkhi ir ya kajar. Hadian kini ke jing syak tap bakensan ha ka Laitkor SC ki rang ialehkai kanong Hills kila klumar jimbun bat kini kala prilat ya ka kenhun ka Laitkor SC bakan yok bakan tap yang ya ki atli ki gol. Kata ling bau sondi F kharkongor ha ka minit ke bandriu pulai but pat saka gol ka balai ling bau risuk lang malyang ha ka minit ke bandriu hundriu. Ha ka minit ke bahnyo pukandai ka nong Hills kalayo e ka kabu ban penpai kala shigol ling bau Justerwell tham Henry Marsinya Eye Center ka Laitkor SC kalayo pat bakan tap saya ka gol ka basau ling bau rengkat yani rangsai ha ka minit ke bahnyo pukandai bat penskem sendon ya ka jingjom. Ha kini ke lympung ialehkai layadan lang MLA ke Sokra uba Gavin William, bat sakilang da uba Kermen Syllad, bat Daman Bait Lamare, bat Hamlet Son Dokling, Presiden ke Meghalaya Football Association, nang ta upa Ainam Manix bat kirang bat Shnong Rong Hills bat Laitkor, u General Secretary ke MSOA bat Findi El Pariat, ki dekot nong kitkam ke SSA, lembat ki pat bat nong Kershan na baro ar ki kenhun. Ka Laitkor SC ka balara ya kanam lahduh kalayok banra ya ka song pisa ka basilak tengka kat bakanong Hills kalayok sanpo hajar tengka. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.
Alright.